Al, Құдай қаласа мені жігіттер, Кішіроға танымал Төлеш Ақсақал осы шаңырақтан шықса, Төрткүл дүниеге танымал Бақтыбай Жамандос осы шаңырақтан шыққан жігіттер. Төрткүл дүниені мойындатқан Бақтыбай Жамандос мен Кішіроны мойындатқан Төлеш Ақсақалдың шаңырағында болып жатқан дүбірлі той. Көкпарды алыңыздар жігіттер, көкпарды беріп жеңіздер. Көкпарды апарып тастаңыздар. Бұл үйге көкпарды алыңыз. Төбедегілер түсіңіздер, төбедегі жігіттер түсіңіздер, төбедегі жігіттер түсіңіздер. Жалауларыңызға қараңыз, мұғашуға қараңыздар, сіздердің жалауларыңызға қараңыз, көкпарға қараңыздар жігіттер. Жалауыңызға қараңыз, сіздің жалауыңызға қараңыз. Таста, Жамандос, таста. Екей, бисмиллахиррахманиррахим. Салахали мырзаның тіккен нар тиесін. Нар тие, тойхананың 70 мың теңгесін. Мір Кәміл көкеміздің, Өзбекстан Республикасы, Мір Кәміл көкеміздің 1 миллион сомын бар боласыздар жігіттер. Әрекет жасаңыздар. Санжар Палуаннан тойханаға 30 мың теңге. Бақабай Жамандоздан. Атқылаватыр, атқылаватыр жігіттер, тоқтатыңыздар, атқылаватыр. Сіздердің жалауларыңызға қараңыз, төлештер қараңыздар, жалауға қараңыздар, төлештер. Еңкей, төменгі мәре, нар тие, Салахали мырзаның нар тиесі, тойхананың 70 мың теңгесі, Өзбекстан Республикасы, Мір Кәміл көкеміздің 1 миллион сомын барып аласыздар жігіттер. Әрекеттеріңіз жасаңыздар. Жоғарғы мәре, Ерғали көкеміздің, Ғани Қажағамыздың әкесі, Ерғали көкеміздің нар тиесін келіп алатын боласыздар жігіттер. Әрекеттеріңіз жасаңыздар. Жоғарғы мәре, Ерғали ағамыздың нар тиесі, тойханадан 70 мың теңге, Мір Кәміл көкеміздің 1 миллион сомын келіп алатын боласыздар. Әрекеттеріңіз жасаңыздар жігіттер. Бақ қаусады, ұрыс жылысады. Нәсіп Алладан еппендеден, бақ қарап қыдыр дарыған отбасы. Жақындай кетсен иманның Исақи кететін мені. Шырық ұлттар әулеті. Оның ішінде мені Төлеш Ақсақалдың шаңырағында болып жатқан көкпар. Мені Түркістанға танымал халық Жамандоздың тағымына тиді. Осы салым барып кезде көкпар алсады жігіттер. Осы салым барып кезде көкпар алсады. Жайлары байлап тұрыңыздар. Әбдіқалық Қиянтай Жамандоздың тағымында көкпар. Алтынтөбе Нұрсұлтан мырзадан 1 өгіз, 022 Әбдәшім Бейбіт мырзадан 1 өгіз салымдар келіп түсіп жатыр Құдай қаласа тойға. Түркістан Малбазар Абсамат көкемізден 100 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Мал әкелген осы бүгінгі Төлеш Ақсақалдың міне шаңырағына ертес болып, мал тіккен азаматтар менен оң жақтарға кеттігестер. Міне қазақ көкпарының шын жанашыр ел ағасы Әнуар көкемізден 10 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр Құдай қаласа. Бақтияр парламент мырза шақырып жатыр. Көкпар жаным белде мені Құдай қаласа мәрең қарай беттеді көкпар. Ералы Бегалының атына кеп тұр дейді. Астана қаласы ел ағасы Марман мырзадан тойханаға 50 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр Құдай қаласа. Бүгінгі тойға Сергейлі Үшжанда Айтбозы, Ғалымжан, Ғани Мұратбаев мырзадан тойханаға
120 ming tenge salımlar gelip tüycadır. Nurjan Tağadan, Nurjan Nağası'dan Toyxanaga 80 ming tenge salımlar gelip tüycadır. O Taraz kalası Kanat Kırıkbayev ağamızdan 20 ming tenge salımlar gelip tüycadır Kuday kalasa. Berik Kalcı Kökemizden 20 ming tenge salımlar gelip tüycadır Kuday kalasa. Almatı kalası, Oңтүстүк Астана Almatı kalasından kelgen Serik Mırzadan 20 ming tenge salım. Barakeldi mene. Kanal Bögöküm törbe çıkarыңыздар. Kanal Bögöküm törbe çıkarыңыздар. Оң жақтағы менен оң жаққа апарып өткөздер өгізді. Басым бар деп мақтанба, ажал соқса қайтесің. Тілім бар деп мақтанба, тіл байланса қайтесің. Бағым бар деп мақтанба, сор қайналса қайтесің. Ақылдан асқан қандық жоқ, жомарттан асқан нарлық жоқ. Ақылдылығын, жомарттылығын жаса мені Құдай қаласа, елдің батасын алып жатқан, мені Төлеш Ақсақалдың шаңырағында өтіп жатқан көк бар. Ел ағасы мені энергетик Бергебай көкемізден амин деп бата сұраймыз. Ал көпшілік қауым мынау палуандар мықты болып жақсылап шыға берейік. Мына Төлеш көкеміздің құрметіне беріліп жатқан көкпарды ойнап күліп ала беріңіздер. Мықты салымдарға қол жеткізе беріңіздер. Аманшылық болсын, осындай тойға жеткізсін. Әке құрмат десе осы Бақтыбай мен біздің Қошай палуан бауырларымызды, әкелеріңізді құрметтей беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Саналы ұрпақпен сол ұрпақтарыңыз Алланың қалауында, назарында болсын. Аумин, Аллах Акбар. Amin, rahmet. Ел ағасы мені Сандыбай Дәурен көкемізден амин деп бата сұраймыз. Шұбардан келген Нұржан көкеміздің балдары Мақсат Шабандозада Тойханаға Жасылан мырзалардан 100 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Амин көке. Ал көкпар сүйер қауым, мынау Төлеш деген атақты Шабандоздың бірі болған. Мінекей бүгін 70-ге келіп қапты. Соның 70 жылдық тойын тойлап жатырмыз. Мынау немересі суретке отырғызып атақты Сақан Ешенің аты болған екен. Атына саты сай бола берсін. Мынау көкпар тегін болып жатқан жоқ. Үш бидің басы қосылған, үш патшаның басы қосылған жерде көкпар өткізіп жатырмыз. Құда қаласа көкпарымыз бірлікте, тірлікте, ынтымақта бола берсін. Қазақстан халқы жайнап, тойы көп, уайымы жоқ болсын. Алдағы президент сайлауын аман есен өткеріп алайық. Той боласа берсін. Амин, Аллаху Акбар. Міне ел ағасы Сандыбай Дәурен көкеміз. Көкпар. Міне былтырғаны Алталаштың басын басып бір күндік той берген Қызылорда болса Жаңақорғаннан келген Құлмембет көкемізден Тойханаға 100 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр Құдай қаласа. Тіктен нар түйесі Тойхананың 70 мың теңге. Өзбекстан Республикасының Міркәміл көкеміздің 1 миллион сомын барып алсаңыздар, жоғарғы мәреге Ерғали мырзаның тіккен нар түйесі, Ғани Қажы ағамыздың әкесі Ерғали көкеміздің нар түйесі. Тойханадан 70 мың теңге. Міркәміл көкеміздің 1 миллион сомын келіп алатын боласыздар дейдер. Ал әрекеттеріңіз жасаңыздар. Davletyarov Nurali, Baylar Janдар, Nurali Mirzadan, Türkiston облысы maslahatning deputati Nurali Mirzadan To'yxonaga 100 ming tenge salımlar kelib tushib жатыр Xudoy qalasa. Төменгі мәре салынды, жоғарғы мәрені күтеміз. Нар түйе 70 мың теңге, 1 миллион сом төмен.
tastladı Tömengi Marina. Avtokolikler. Xalq chavandozlik jiyeni Hazret Chavandoz Nosh polvonning bolasi, Nosh polvon ko'kamizning bolasi Hazret Chavandoz tashladi Tömengi Marina. Aytulloh Bey keremetli saygılıklarning yel ağası Qazg'irtdan kelgan Qangli Pirali ko'kamizning Yevropa saygılıgымен Tömengi Marina Nosh polvonning bolasi, xalq qahar chavandozlarning jiyeni Hazret Chavandoz tashladi, Hazret Chavandoz. Ko'kpara o'sadi yigitlar mana. Nurjigit Mirzaboyev, Aliyev chempioni Nurjigit Mirzaboyev chavandozlar 100 AQSh dollari saliblar kelib sujatirmini Xudo qalasa. Kelsa ko'kpara o'sadi yigitlar kes. Ko'kpara o'sadi yigitlar, ko'kpara o'sadi. Jo'g'org'i mari kelib tushsa ko'kpara o'sadi. Qaqpoqda Sayazali ko'kamizning Şan atlı saygılığымен Qaqpoqda Sayanali ko'kamizning Xan atlı saygılığымен Tömengi Marina Qazg'irtning maqtanishi yosh chavandoz Nosh polvonning bolasi Hazret Chavandoz tashladi. Nartiya 70 ming tenge 1 million so'm bo'lay qalasa. To'rala. Baxtiyor Chavandozning taqimida kelayotir. To'rala Baxtiyor, sittasi to'rala. Tasla, bari keldi, ko'kpara o'sadi. Jigitlar yegimengizlar, ko'kpara o'sadi. To'badagilar tushingizlar, azamatlar tushingizlar. Ko'kpara olib kelingizlar, ko'kpara o'sadi jigitlar. Jigitlar. Ko'ka kim bor mana üstüne? Pasaga qara mana üstüne. Ko'ka. Ana aynalang. Mingjasanlar, to'y bormi? Tushdi. To'yni buzmanglar jigitlar. Adam siyaqti aytib qo'y, o'tmish qilib qo'y. Tömengi Marina Aytulloh Beyga keremetli saygılıklarning egasi Mahmudboyev Shanazi ko'kamizning Qan atli saygılıg'imen Hazret Chavandoz tashladi, Hazret Chavandoz. Birga ketdi. Jo'g'org'i Marina altalashqatni tanimol. Baxtiyor Isoyev vaqtidagi Jasad Bega Al-Mansur Mirzaning Amir To'ratli saygılıg'imen Nartiya 70 ming tenge 1 million so'mga Baxtiyor Isoyev Chavandoz tashladi. Al-Mansur kel salomlaringni ol. Mana Tömengi Marina salgan Chavandoz. Mana Qiziljo'da tugan olasin. Salahaddin Saipov Mirzaning tikkan salama. Hazret, mana Qiziljo'da turgan dev Nartiyani olasin. Jo'g'org'i Marina Baxtiyor Chavandoz. Mana mineta bola o'tirib tuya aynalayın. Ko'kparni beringizlar. Bola ketgach ko'kpardas. To'badagilar tushingizlar, to'badagi azamatlar tushingizlar. Qancha odam bor? Jigitlar, bo'ldi, boshlashimiz. Al to'rala. Bola teng shalomga qaraymiz. Maloshga shalomlaringizni qaraymiz sizlarning. Sizlarning shalomlaringizni qaraymiz. Yekey. Yer ağası Şıvansu'dan kelgan Narzullah Mirzadan, şkol direktori Narzullah Mirzadan 70 ming tenge birovingizni boy olsangizlar, 70 ming tenge birovingizni kelib olasizlar. Bugungi to'yga qo'shsangiz 140 ming tenge soliq tegib uzatgan Narzullah ko'kamizning mana salimi Xudo qalasa. Hareketini Jasad Chavandoz. Töreşler karangizlar, sizlerin jalollarınıza qarang, laqlarlar deydi. Yengime, ko'targaningiz emaslikdir. Ko'targaningiz emas, jalol sayg'atni pastangizlar ko'par yerga. Jigitlar ko'par yerga
tansanızlar. Çekmen barı balaslar, endeki salonlarda çekmen barı balaslar jigitler. Qalay qolamiz bolaga? Muqashshuga. Tasta, qay shamondoz bo'lsa da taslaningizlar jigitlar. Ko'kbar yerda emas, jalol shayqatibdi jigitlar, ko'kbar taslaningizlar. Yenkey. Bugungi to'yga qo'z so'rga 140 ming tenge salom tegib жатқан. Shivarzivoning yelag'asi mektep direktori Narjollan ko'kamizning 70 ming tenge bir o'g'izim borib olsangizlar, 70 ming tenge bir o'g'izim kelib olasizlar jigitlar. Harakatni jazo shabandoz 70 ming tenge bir o'g'izim borib olsangizlar, 70 ming tenge bir o'g'izim kelib oladigan bo'lasizlar, xudo xolasa. Sen beşikqa tursada qancha maqtab, hayratini ishini qo'lib saqtab, o'zingga sen engbegimen aqling olib chiqar ek jaqtab degan emas, bag'ayin xudo xolasa mana. Allohga barakat jasangizlar, Alloh degan arb bo'lmas, Alloh degan pendalar oxiratda qo'l bo'lmas degan ag'ayin. Mana Qozoqning qalin ko'kbara, Qozoqning qalin dodasi, yerlarning eng maqsad sanalatin, Qozoqning o'ttiq o'yini sanalatin, mana xudo xolasa Qozoqning ko'kbara. Aqlbay ko'ka bo'lsa to'y-to'ylarga kelib bir tilak aqbatangizni beriniz. Tumoratda sayg'iliqda chaqirib yerga tanil yurgan Aqlbay ko'ka bo'lsa to'y-to'ylarga keliniz. Yerlardan kelgan oqsoqol qariyalar bo'lsa to'y-to'ylarga kelib tilak aqbatanlaringizni beringizlar. Niyatda tilakdas oqsoqollar kelingizlar. Berekeli to'yda basini yeb qoldirar, berekeli yelda basini yeb qoldirar degan mana. Berekeli yelning, berekeli shagiraqning qariyalari, dariyalari kelingizlar mana. Tilak aqbatanlaringizni beringizlar. 70 ming tenge bir o'g'izdan borib olsangizlar, 70 ming tenge bir o'g'izdan kelib olasizlar degan bo'ladimiz. Aqlbay ko'ka to'y-to'ylarga kelingіз, kelingіз. Ikkinchi mikrofonni beringiz. Amin ko'ka. Assalomu alaykum ko'pchilik qavm. Jalolingizga yen sog'lik bersin. Ya Allah yerimizga yerimizni bersin. Parchamızga tinchlik zamon bersin. Münazır tinchlik zamonning arkasida bitdi. Yerimizde yerden güzel atam kadar. Yerimizde bizim Nazarbayev 25 yıl yerimiz yer burada. Mena akşam suda ağzı, mena sonun kulaydı vergen zamanı. Nazarbayev'e vergen devlete. Mena yere koşurken. Namaz okunda yapıyorlar. Oynamaylar. Mena kadar aşkım. Bizim paçamız gözümüzde tüzgünün çiğdi. Ne kıyışık görgen adam. 25 yıl Rusya'nın akkoşlarını var. 1998'e yötkende meşeyi Cemiyet Mahsuphan Ko'kemden qancha edi? Ko'rsatingizlar. Sonra yerden oturup kulak alasa, her bir pendege yerimizge şık verip, parçamıza sağlık verip, bağırmadığını Allah Teala toyunu nasip etsin. Orada bahsediyse orada bahsediyse layıkta toy var. Ko'kbar ko'tarilib chiqdi. Toy olan bir kelimlerden aslında kelim olur. Tavsında sayın olmalı kızın olup bakmalı. Oturun etmesi devlet bakın. Osmanlı toy Allah'ına. Amin Allahu Ekber. Atam badasını beringizlar, atam badasını beringizlar. Aqlbay ko'kam mikrofon beringizlar. Ko'kbar ko'tarilib ketdi. Xalq shabandozi taqimida ketdi. Abduxoliq Kiyatayev. Assalomu alaykum aka. Bugun tomosha bo'ldi. To'lishko'ga ular xudo xolasa 70 yoshingiz xudo xolasa qutlu bo'lsin. Yerda adasiz Xudoy berib quvvat bergan sizga dininiz sog' bo'lsin, yo'lingiz uzoq bo'lsin. Mana meni rahmat altidayim sizga o'rtada achchaqni ko'p berib hozir. To'y qolasini yaxshi qo'la bersin. Xudo xolasa balonimizni bugun azamat bo'lsin. Amin. Kömegi meni qaqbaqda qanlı Pirali Mirzani qanatda sayg'irmen alqalib. Jigitlar, mana malda afarib o'tkazib, muhim degan elimiz bor. Sol jazlarni aytamiz malda jigitlar. Malda afarib jazlaringizlar. Mana jek to'rash aytmay turib ategilar kelmangizlar. Abduxoliq shabandozi taqimida ketgan ko'p ko'rmani xudo xolasa.
geçin, birisi kudakalasa, buna yeki balan çocuklarına geçin. Bunun ömürleri uzak olsun, densallıklar mutlu olsun, bağlarını. Buna atarınızı çıkarıp, köpçülükte giyip toy veriyorsun. Toyun toydan yollasın, toydan kendilerin olsun. Uzak ömürleri uzak olsun, densallıklar mutlu olsun. Aynen köpçülük verin, densallıklar mutlu olsun. Ömür yaşların uzak olsun, toy verin, mutlu olsun aynen. Amin desem ağam bereyin basın sağan altından bozun yağan kümüşken olsun tağan. Büyüklerdi törlendir, zamansızlık görmendir, beyin özgürlerin beğenmesin, bağsızların sönmesin. Kazanların aslat olsun, tanların aslat olsun. Ağızlarından ak etmesin, baslarından bak etmesin aynen. Aynen ay baktılarına balana canlıldın kasın versin. Sabitun kanıttın basın versin. Havayday dana olsun, kalkına pana olsun. Düşmanda kanatın kalmasın, yolunda gezelik olmasın. Dalagamın diyenleri hiç olmasın. Ya Allah'ım olmasın, Allah Teala olmasın. Yortkanda yolların bol, kızarata yoldaş bol, payı bilen kırsız denemiyor. Yolcu kollasın. Kariyerlerin yasın verip, prezidentlerin basın verip, toyacak. Yılma sürüyorsun takayım. Amin. Kokumu veririz mikrofonu. Evet, benim Kılıç kavrum yetişersin, kutlu olsun. Ömrün uzak olsun, bana şakanın rahatın gör. Emine şöyle osuna kuvansın iyesi olup ardımızda kıda boyuna savcunun krallığından diyelim. Allahu Ekber. Amin. Allahu Ekber. Atamı veririzdir. Sakallarını atlayacak bu da salay. Bugününe dağıtamamızdır. Sultan kalmamız. Buna toy, kutlu olup amanesin cebinbay sürgübey tararsın. 70 yaşın kutlu olsun, kızgögöy. Ne vereceğim? Taktım, göğsümün toy veriyor. Tümün güvene verirse çıktı. Tümün güvene sanın önce var. Çıktı. Tümün güvene verirse. Tümün güvene sanın önce çıktı. Tümün güvene verirse. Tümün güvene verirse çıktı. Tümün güvene sanın önce var. Çıktı. Tümün güvene sanın önce çıktı. Geçerseniz. Şanşkılı Osman Aksakal'dan Toykan'a 200 bin tenge salımlar gelip tüjadır. Bağlan Ravan Şamandozlar'ın akesi Yerkinboy Gökemizden Toykan'a 200 bin tenge salımlar gelip tüjadır. Tömengi mere salınacak çıktı. Tömengi mere veyde ister. Narzullah Gökemizden 70 bin tenge bir rövizim barıp alsanızlar 70 bin tenge bir rövizim kelip alasınlar. O yel ağası energetik Perdevay Gökemizden Kışatay energetik Perdevay Gökemizden Toykan'a 500 bin tenge salımlar gelip tüjadır. Beni bugünkü Kopparga barlık teknikasın koyup Kuday kalasa o şangıraktır toyuna at salsın jatkan olsun bugünkü mini Töleş Aksakal'ın inisi Koşay Bakmayın Gökelerimizden ağası yel ağası energetik Perdevay Gökemizden 500 bin tenge salımlar gelip tüjadır beni Kuday kalasın. Osu bugünkü Kopparga mini polu teknikanı koyun beni Kuday kalasa. Osunday mün vermeyin, osunday kran vermeyin beni. Koppar'dan senin getirip jatkan ağamız. Şanak Akjar'dan kelgen Kence Gökemizden 100 bin tenge salımlar gelip tüjadır. Torala Şabandoz, Tekte Şabandoz. Şanşkılı Kalıncan Şabandoz'dan 30 bin tenge salımlar gelip tüjadır Kuday kalasa. Keliniz Koku. Mikrofon verişimizdir. Mana ata keliniz. Hep bismillah'ın baştan iş harekatlarını asmayın. Birbirinin bakanı casın götüncüzgü
Mıngıl kılı bay bol, aydağanın koy bolsun, şaynağanın ay bolsun. Kaskal yolun boyunda Kıdırı Baba kez bolsun, tıvıcımız sözün ol bolsun. Aydağan. Kazda usta Kazbek, Şakşağımız Gelbek, Abasandılğa Salagöl, Belecanından Kağagöl. Alğanın bir yeri bolsun, solğanın bir yeri bolsun, artkanın tüye bolsun. Kolgölün kovan bolsun, işkenceler, kunan koşkar koy bolsun. Kolgölün toy bolsun. Cezimde kalkıpla, cezim dilapla, cezim akın cezim. Yerden tövbe tüşeten de baylama. Taşkeyde zilin yoba, Aktolda Begede de Sayanda Sançlap, Otarda Arslanbap. Kışıkan bırakta törtü oldun, tamam mı olsa, Kargaydı kımbar, Ali'nin 5. ayağı. Mehmet İlir'den Muhammed Türkistan'da tümen bak. Aynen Jaksar vatan duruz birdi denizdir. Sizlerge degen düşmandır. Degen neciyet ver. Amin Allah'a ekber. Amin Allah'a ekber. Kokumu verinizdir, kokumu verinizdir. Assalamu aleyküm. Toycu kaldım. Köleş aksakal. Baktı var, koşay, buna toy kutlu olsun. Buna köptün kilerin köl deydi bak, kuda kalasa. Buna jakşın var, jakşı pata veri batır. Sol patalarını perişte alın desin. Buna nemeremiz Sultankan kuda kalasa. Bir yerimizin gelirinde kalktır kanalısı olsun. Köleş aksakal, buna jettiklerden Allah Allah sizge 70 yıl ömür verip de Allah'ın vergen ömrünü casay verin. Allah! Şaykan Kacı Gökemizden 100 mı tenge bölüyoruz salonda gelip tücadırgıday kalasa. Danyar kuda bolsa toy törüne geliniz. Manas Bey Kacı Gökem bolsa toy törüne geliniz. Bugünkü toyga 300 ming tenge salon tegib жатқан mana. Toychi Gökemiz Xudoy xolasa, Toychi Gökemizning bolasidan bir aqtillik aqvodasin. Assalomu alaykum to'ygacha to'ychi qavm. To'lashada xudo xolasa mына 70 hozirgi mына jigitning jasti oyoqdan qariya qadam bosgan qutlu bo'lib xudo xolasa. Mına at javul tortmagan azamatlar xudo xolasa o'skanda elbek azamatlar bo'lsin, to'y qutlu bo'lsin. Amin Allohu akbar aytgan duolar qabul bo'lsin. Energetik Tölebi'den gelgen Tolkun ağamızdan $100 salamlar getiriyor zaten, rahmet. Tömengi marina. Krasavchik Aydos, Yergen Aydos. Tölebi'den kelgen Aydos shamanda sasadi Tömengi marina. 70 ming tenge bir og'iz salomga. Birjan Qozi borimizning akasi Qilichbek Qozi Gökem bo'lsa to'y to'yga vaqtlik aqvadan anlab beringiz. Sayramdan kelgan Saydak Mirzadan to'yxonaga 20 ming tenge salomlar kelib tuzadi. Ko'pirga kelib kelajadir. Jaydak Po'lat Aqsaga to'y to'yga kelingiz. Jaydak Mirzaga to'y to'yga kelingiz. Keliniz. Turala zamanda turala. Ko'pir zakirdan qoldi. Jayolarga qo'yib turingizlar. Minberdik archagina ko'pirga out. 2 shaharda out yo'q deydilar. Jayolarga qo'yib turingizlar. Ne var bizde? Aydolatdagi kerametli saygılı tebrik Şanatalatdan kelgan Sarsenbay Gökemizning to'yxonaning oti Yergen Aydos, Krasavchik Aydos shamanda sasadi. 70 ming tenge bir og'iz bilan Xudoy xolasa Aydos. Turala shamanda. Tekte shamandas. Sırtasın. Kasda olacak. Yete, 70 ming tenge bir og'iz barib olsangizlar 70 ming tenge bir og'iz kelib olasizlar deydilar. Jo'g'arg'i marina, kechagadan beri 4 kun dunyoni mo'yindatgan
Adlet Mahmut, Türkmeniston'dan Aksu Jamarg'alı. Aydola Akbega, keremet bir saygılık vergesi, Jas Akbega, Bastan Moza'nın semsili atlı saygılığымен, Jomarg'alı 70 bin tenge bürüğümüzge, 70 bin tenge bürüğümüzge, Adlet Mahmut Şamandoz. G'alimjon Şamandoz'un takımında yetti. 70 bin tenge bürüğümüzde barib olsanızlar, 70 bin tenge bürüğümüzde kelib olasizlar. Oğlum bıraktılar yaparsınız. Söylüyoruz kulağımdan 70 yıllık toyun kutlu olsun. Yemeğin devcek olsun. Hoşan'ın Bakmay'da rahmet Akes'in 70 yıllık toy toplanıyorlar. Toy olmasın. Amin. Torala Şamandoz. 70 bin tenge bürüğümüzde barib olsanızlar, 70 bin tenge bürüğümüzde kelib olasizlar degan bo'ladi bu yigitlar. Atatog'imiz Shangirevning qudalari. Quvon Xudo bo'lsa to'y to'rina kelingіз. Sher Muhammad Xudo bo'lsa to'y to'rina kelingіз. Qalboy Xudo to'y to'rina kelingіз. Qanat Xudo, Erkinbek Xudo, Sho'xon Xudo, Daniyar Xudolar bo'lsa to'y to'rina kelingizlar. Tömengi Maydan Aydola Akbega keremet bir saygılık verdiğin yese tasın tırtsın tarihi saygıya gidedir, tasın tırtsın tarihi saygıya gidedir. Türkistan'dan kelgen, Ganadan Aksakal'dan kazığına bitken, Kulageri attın saygılık ver, Jomar Şamandoz tasladı, Tömengi Maydan, Keles'ten kelgen Jomar Şamandoz tasladı. Kılsbeko'ga keliniz toy görmeye. Manas Baygacıkovga bo'lsa to'y to'rina kelingіз. Aydan Davlet Şamandoz'dan 20 bin tenge salonlar gelip tuzadır. Ahmet Kazı Ağamızdan toyxonaga 100 bin tenge salonlar gelip tuzadır Xudo kalasa. Janka toyboshidan toyxonaga 30 bin tenge salonlar gelip tuzadır mine. Jaka o'zingizda bir haqlik ahvata bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli qadrmand qonaqlar. Buna To'lish ko'kimizning Shangarag'ida o'tib yotgan to'y ko'kbar barchalaringizga nasib etsin degimiz keladi. Baxtibay Polvon qo'shaga Yeke. Men qabul Murat asıl qo'ms qo'yilganlarimiz to'yli bo'lsin. Ko'kimning jasin barcha qozoqqa bersin deymiz amin Alloh. Amin. Jaka aytgan degingiz qabul muratingiz asıl bo'lsin, o'sha yaxshi dejirimiz. Qanashbek Qazı ko'kimizga mikrofon beringizlar. 20 bin tenge salon tutgan bugun to'yga. Hurmatli To'lish xonasidan to'y qutlug' bo'lsin. 70 yoshing. Mana aynan menda bitta to'y berib olsa kim qo'shay to'yimni boshqarib so'zladim. Niyat qilib edim. Lekin sizni bir to'yga chaqirib o'shay so'z berib, o'sha patangizni olaman deb, shu patamni bering deb kelib bilan qo'shayning to'yi qutlug' bo'lsin. Amin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Yaxshi Sultan degan balдар endi elning balasi, xalqning balasi bo'la bersin. Bismillah so'zni boshlayın. Bismillah so'zni Bismillah so'zning podshosi. Madad bersin Xudoyim. Yaratuvchi bir Xudoy. Buni bir tilga olayim. O'z so'zimning alamini deydi ajrayin. Ey Alloh, o'sida ko'kparda o'sib ko'pchilikka nasib etib, o'sha shavandozlarimiz faxri topib
şaba versin. Amin Allahu Ekber. Amin Allahu Ekber. Tömenge merene. Kasım Türkçen tarihi saygıya getirdi. Kiyeli Türkistan'dan kelgen. Danakan kökümüzün kazığına ötken. Amancı Mirzaның baktağındağı. Kulager attı saygılık ve 70 bin tenge bir ögізге. Жомарт çabandı sasadı. Жоғарғы merene. Şumarsudan kelgen aytalatı. Kelimeti saygılık türдің иесі. Қара көзі Жақып көкеміздің. Қара көзі Жақып көкеміздің атымен. Бекболат, егіздер Бекболат çabandı. 70 bin tenge bir ögіз. Raketa attı saygılık. Turala Şabandos, Türkçe Şabandos. Kapar çıkın, jayalara baymak duruzlar. Yete, 70 bin tenge bir ögізді payı bolsаңыздар, 70 bin tenge bir ögізді kelip alasыздар. Осы салым бар кезде көкпар алысады жігіттер, осы салым бар кезде көкпар алысады. Байырқұмдық, Адил Мырзаның атымен төменгі мәрені. Ерболат Шабандос асады, 70 мың теңге бір өгізге жігіттермен құлай қаласа. Жоғарғы мәрені, Мақаладан келген Темірға байлар жандар, Темірға Ақсақалдың атымен Золотой атты сайғырықпен Ермақан Шабандос, жоғарғы мәрі 70 мың теңге бір өгіз. Атаман атты сайғырықпен жоғарғы мәрені 70 мың теңге бір өгізге Ермақан Шабандос асады, жаңа сайғырықпен құлай қаласа. 70 мың теңге бір өгізді барып алсаңыздар, 70 мың теңге бір өгізді келіп алатын боласыздар жігіттер. Көкпар алсады, осы жолы салым барып келсе көкпар алсады жігіттер, естімей қалдым демеңіздер. Biz Қазағат жанында көкпар тартып есейген, көкпар десе ішкен асты қоямыз, тартқа дейін қоямыз, табен киген дегеніміз бәрайын міне, елдің аталаштың басын қосын міне, Шырынқұлықтар өлеттің елден алып жатқан батаса, Төле Жақсақалдың 70 жас мерейтойын, ел алдына шығарып, Сұлтанған баламызды міне, ат жалын тартып мінгізіп, атқа қондырып жатқан төбірлі той, елге беріп жатқан тамаша құдай қаласа, Алла баршаңызға осындай той беріп, осындай той көру насip еткен болсын. Өзіңнің алған жаның Айдолат бегі ел ағасы, Крутой Макс Мырзадан тойханаға 100 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр құдай қаласа. Лесбек Бөледен тойханаға $100 салымдар келіп түсіп жатыр. Жаңа Қорғанның бас балуаны Шөлик Мырзадан тойханаға 50 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Шайдақ Мұрат Мырзадан тойханаға 50 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Түркібастық Дико Шабандоздан 50 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Манас Бай Қажы көкеміздің інісі Бақтыбай құдадан, Шаңырақтың құдасы Бақтыбай Мырзадан $200 салымдар келіп түсіп жатыр. Байбек Шабандоздан 50 мың теңге. Тұрбаттық Шарап Мырзадан 20 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Арғын Медет Мырзадан 50 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Қанат Қожа Мырзадан 20 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр құдай қаласа. Көкпар шерді әрекеттерін жасаңыздар жігіттер, көкпар шерді баққа ұсады, ұрыс жырысады жігіттер құдай қаласа. Әкеңнің алған жары жақсы болса, балалық шағың жақсы өтер. Өзіңнің алған жарың жақсы болса, жастық шағың жақсы өтер. Балаңның алған жары жақсы болса, кәрілік шағың жақсы өтер деген емес пе мені құдай қаласа. Өмірі жақсы өтіп жатқан, Төле Жақсақалдың шаңырағында болып жатқан мені, КСР-ны мойындатқан, Түркістанды мойындатқан мені, КСР-ны мойындатқан, Түркістанды мойындатқан, Төле Жақсақал шыққан шаңырақ мені құдай қаласа. Төрткүл дүниені, әлемді
kelgan Abin Mirzadan 40 ming tenge salomlar kelib tushadi yigitlar. Yevro Muxtor Mirzadan 100 ming tenge salomlar kelib tushadi. Bekpolat Qazı Gökemizden 30 ming tenge salomlar kelib tushadi. Yevro Muxtor Mirzadan 100 ming tenge salomlar kelib tushadi. Xudoy xolasa yigitlar. Sher Muhammad Xudo kelingiz to'ylarga. Assalom ko'shib qoldim. Qozon Ko'kpo'ning proksi bilan barakada bilekli jirekli azamatlarning mana aldaringizda ko'rsatib жатқан öneri Xudoy xolasa harakat jasad shamondoz atlarning bari sindedan chiqqan mana Xudoy xolasa yerlarning eng mixsiz navlatin Qozoqning ultiq o'yini sanaladi Ko'kpor mana Xudoy xolasa Qozoqning Ko'kpori Jigitlarda jigit bor azamati bir bo'lak Tulparda tulpar bor qazonati bir bo'lak degan emas berayim mana azamati bir bo'lak qazonati bir bo'lak azamatlar aldaringizda Ko'kpor ko'tarilib chiqdi Yelag'asa Amanjol Mirzadan to'yxonaga 100 ming tenge salomlar kelib tushadi. Qo'shiqoch Xanatillisidan 20 ming tenge salomlar kelib tushadi. Jetsaydan kelgan Temirxon Mirzadan to'yxonaga yeka klem Xudoy xolasa yeka klem salom kelib tushadi. Jusan Sayliq Bekpolat Chavandozdan to'yxonaga 20 ming tenge salomlar kelib tushadi. To'yboshi Temirxon Mirzadan Jumanazar Mirzadan to'yxonaga bir qo'y salomlar kelib tushadi. Turbatdan kelgan Nurdavlat Chavandozdan to'yxonaga 20 ming tenge salomlar kelib tushadi jigitlar Xudoy xolasa. Tömengi mare salonda hozir xabarlab aytadi bo'lamiz. 9-jalon salonda bari bo'lsangizlar 10-jalon salonda kelib olasizlar degan bo'ladi biziklar. O'sha jalon salon kelsa Ko'kpor olsadi. Jetsaydan kelgan yerlar Shamonda sasadi Tömengi marina. Maqtaraldan kelgan Omar Qazı Gökemizning baldaridan 20 ming tenge salomlar kelib tushadi. Maydan bo'lmasa bereyinmi? Jetsaydan kelgan Omar Qazı Gökemizning baldaridan to'yxonaga 20 ming tenge salomlar kelib tushadi. Yerkimda Xudo keliriz to'ylarni. Sayfi Qo'shadan 10 ming tenge. To'yboshi Qo'shanba Qo'shandan 20 ming tenge salomlar kelib tushadi. Dilshod Qozi to'ylarga keliriz. O'zbekiston Respublikasiga Dilshod Qozi bugungi to'yga 300 AQSh dollari salom tayyorlagan. Dilshod Qo'ziga keliriz. Tilla Shamondozning taqabilotida. Tilla.
gelip düşse kokmana başladı. Kolacırat tosta, kolacırat tosta, kolacırat tosta. Kokmana başladı jigitler. Aytullah Akbey'e keremetli saygılık teydirgesi. Kanay verecek kokemizden. Kanay verecek kokemizden jezgiyi kattı saygılığымен tömengi marina. Jetsaydan kelgen Yerlar Şabandoz. Birimiz 70 bin tenge salınma gol jetkizdi. Joğargı marina. Aytullah Akbey'e keremetli saygılık teydirgesi. Baydibek audani. Kulacan Aksakaldı kazığına bitken 18 milyon attı saygılıkpen Yegen Aksakaldın oğlu Mini Telle Şabandoz tasladı. Mini Telle Şabandoz 18 milyon attı saygılıkpen. Kokpar aldırınızlar çıktı. Boyunca kokpar tabartasızlık. Kanay verecek Aksakal'dan 20 bin tenge salonlar gelip düştü. Tay tiyaktan adam kulaktan semirecektir. Temengi marani Yerlar Şabandoz Kanay verecek kokemizden jeziyi kattı saygılığымен 70 bin tenge. Birimize taslasa Joğargı marina Mini Telle Şabandoz. Baydibek'ten gelgen Kulacan Aksakal'dan 18 milyon attı saygılığымен tasladı. Bolaga qarangizlar. Manga qarangizlar. Bolaga manga qarangizlar. Sizlerin calalarınızı ağırlayınız. Yenkey. 70 bin tenge birinizde barib olsanızlar 70 bin tenge birinizde kelib olasizlar jigitlar. 70 bin tenge birinizde barib olsanızlar 70 bin tenge birinizde kelib olasizlar. Tölemide kelgen Aytullah Akbey'e Yerlar Qasda Sabirjon Mirzadan 20 bin tenge salonlar gelip tüjattır. Ruslan Mirzadan Tölemide kelgen Ruslan Mirzadan 30 bin tenge salonlar gelip tüjattır. Tölemide kelgen Bağlan Mirzadan 20 bin tenge salonlar gelip tüjattır. Orastan, Rabat'tan kelgen Orastan Mirzadan 30 bin tenge salonlar gelip tüjattır. 70 bin tenge birinizde barib olsanızlar 11. jalo salonda 70 bin tenge birinizde barib olsanızlar 12. jalo salon 70 bin tenge birinizde kelib olasizlar. Xudoybergan Aksakal'dın bolasi Tangir uka kelib bir anqiraga fotoyazarlab beringiz. Tangir uka amin. Assalomu alaykum ko'pchilik to'ylab to'g'ri bo'lsinlar. To'rashko'ga 70 yashingiz tutib bo'lib, Xudo azim aytilayotgan tilaklarni bari bersin, Xudoga shalom bersin. Mana niyat qilib qo'ygan Sultonxon bemirimizning to'y jashlari uzoq bo'lsin. Adı şu o'zlarini tusagan Şabandoz bo'lsa bo'lsin. Har vaqt o'zlar barimizga jurusti bo'lsin. To'y qutlu bo'lsin. Toy anlayışın tarafında Şabandozların bilekleri sanı aktar sürünbek toy takayı versin, anlayışlık olsun, yerimiz taş olsun, toy toyğulası versin, ostoy barimizge jurustu olsun. Amin Allah. Amin Allahu Ekber. Jonabek Palvan'a kelse Baxtakamızda 40 bin tenge salonda gelip tüjattır Xudoy kalasa. Қазақстан Республикасы құрама командасының бас бапкері Қуан Құрамаев мырза болса тойтарды келіңіз. Қуан Құрамаев мырза болса. Ақкөмірден Нұрмахан ағамыздан тойханаға 50 мың теңге салымда келіп түсіп жатыр Құдай қаласа. Төменгі мәрені Бағлан Байымбетов, шәуілдірлік Байымбетовтің әулеті. Bağlan, Aytullah Akbey'e keremetli saygılıkların iyisi, Paxtakor'dan kelgen, yer ağası, Yesin Mirza'nın Karlığa şartlı saygılıkымен tömengi mərine, Şəvildir'den kelgen, Bağlan Bayınbetov sanında tasladı, 70 bin tenge bir ögізге. Tuğul Şabandoz'dan toyxanaga 20 bin tenge salonlar gelip tüjattır. Atılacaqdır, tömengi məride atılacaqdır, Jalal Şayqatlıqdır jigitler.
ko'ka. Mikrofon beringizlar. Olmaydi. Mana ko'ka olmaydi. Tövbe qardaş. Birey yaşaramızlar. Toyun kutlu olsun. Toy qolasın. Jo'g'org'i mana salolmaydi. Ular nelerinin kızığı ko'raman. Toy qolasa bersa olmaydi. Jo'g'org'i mana salolmaydi. Jigitlar jo'g'org'i mana salolmaydi. Jo'g'org'i mana yesaymiz. Tasla. Yetkay. 70 ming tenge biringizni borib olsangizlar, 70 ming tenge biringizni kelmas. Jo'g'org'i mana salom yesaymiz. Mana ko'rishlarga aytingizlar, bizga aytmangizlar ko'rishlarga. Ko'rishlarga aytingizlar, ko'rishlarga. Ko'rishlarga aytingizlar. 70 ming tenge biringizni borib olsangizlar, 70 ming tenge biringizni kelib olasizlar. To'parga to'yib chiqdi mana Xudo xolasa. To'g'ri sataq shundayga yardım sataq. 70 ming tenge biringizni borib olsangizlar, 70 ming tenge biringizni kelib oladi bo'lasizlar deydi. Tömenge mana javob berib, tömenge sayillarga yesa, paxtakordan kelgan, yesan bo'lsang, qarg'a shatda sayg'ilimiz 70 ming tenge biringizga Baymbek taraylaydi. Bag'lan shamandoz tashladi Xudo xolasa. 11-sholar salimda, 12-sholar salim yesaymiz, 13-sholar salimda borib olsangizlar, 14-sholar salimda kelib olasizlar. Baxtjanjiyev, Yetsayda kelgan Baxtjanjiyevning to'yxonaga 20 ming tenge salimlar kelib tushadi. Nurgojiyevning to'yxonaga 15 ming tenge, Nurbolat mirzodan, Yetsaydan. To'yisi Bolatdan 20 ming tenge salimlar kelib tushadi bugungi to'yga. To'yisi Bolatdan 20 ming tenge. Qarabatir Boyarjon mirzodan 20 ming tenge. Baxtjanjiyev Yetsaydan 20 ming tenge salimlar kelib tushadi. Baymaqan Yetsay 20 ming tenge salimlar kelib tushadi. Alg'iy qanatimizdan 20 ming tenge salimlar kelib tushadi. Ko'pdan beringizlar. Shoirlardan kelgan deputat To'rabek mirzodan nar tiya salimlar kelib tushadi Xudo xolasa. Boybochcha Temen mirzodan 20 ming tenge salimlar kelib tushadi to'yga. Qazg'ir Dodoni hurmatli azamati Ishaqda Shanaqda kelgan Yespolat mirzodan 100 ming tenge salimlar kelib tushadi. Qancha pishdi? Salmoq qatamiz-mi? Baxtiyor Shavandozdan, Isay Baxtiyor Shavandozdan 30 ming tenge salimlar kelib tushadi. Salomda borib olsangizlar, 14-sholar salomda kelib olasizlar. Saralashdan kelgan Sariysi Shimobek Aqsakaldan 20 ming tenge salomlar kelib tushadi Xudo xolasa. Saralashdan kelgan Ko'kbar federatsiya төрағасы, Sarag'ash audani Ko'kbar federatsiya төрағасы Ixtiyor mirzodan to'yxonaga 20 ming tenge salimlar kelib tushadi. Bersolo G'animjon 20 ming tenge salimlar kelib tushadi. To'menga marina Turbatdan kelgan Baydibek Shabandoz tashladi. To'menga marina Turbatdan kelgan Baydibek Shabandoz tashladi. Jo'g'org'i mari ko'tarilib kelajadir. Jo'g'org'i mari mini tilla Quvonqidaning Quvon Aqsakalning kelimi mana Xudo xolasa. Quvon Aqsakalning kelimi yetkazib beringizlar jigitlar. Yersayi Shabandozlik tarqimini deydi Ko'kbar. Yersayi Shabandozlik tarqimini deydi Ko'kbar.
Yersayın Şabandoz'un takımında gelecektir Gökbar. Kazgıptık Yersayın Şabandoz Toralamayla. Saldar Aksakal bolsa toy törüne geliniz. Seyit Rasul Köke bolsa toy törüne geliniz. Manas Baykaşı Köke bolsa toy törüne geliniz. Бүгінгі тойға нар түйеттіктен салыға дейін Мырзаның әкесі Сейді Расул көке той төріне келіңіз. Бүгінгі тойға бір тай тіккен Салдар Ақсақал болса той төріне келіңіз. Алғин Нұржан Мырза болса той төріне келіңіз. Жайылар абай болып тұрыңыздар, мәрені аштырыңыздар, мәрені аштырыңыздар жігіттер. Мәрені аштырыңыздар. Мәрені аштырыңыздар, мәрені аштырыңыздар. Turala. Yersayın Şabandoz'un takımında gelecektir. Yersayın Şabandoz'un takımında gelecektir Gökbar. Aldastırınızlar çektir, aldastırınızlar. Yeter. 70 bin tenge bölümünüzü bari basınızlar. 70 bin tenge bölümünüzü keri olaslar. Tömengi merene. Baydiyek Şabandoz. Төменгі мәрен Айтулла Бек кереметli saygılıklarının yüzü Asgar Mırsan'ın, Asgar Қажы Mırsan'ın, Aydar'ın boқтауындағы атпен, төменгі мәрен 70 мың теңге бір өгізге Байдыбек Шабандоз тастады. Байдыбек Шабандоз, жоғарғы мәрені Ерсайын Шабандоз. Айтулла Бек кереметli saygılıklarının yüzü Şavылдырдан келген Лесбек көкеміздің 24 atlı saygılığымен 70 мың теңге бір өгізге Ерсайын Шабандоз тастады. Көкпар көтеріліп кетті. 15-ші жала салынды барып алсаңыздар, 16-ші жала салынды келіп аласыздар, әрекет жасаңыздар. Көкпар келсе алсады, жігіттер, көкпар келсе алсады. Muhammed Adlet Şabandoz'un takımında geldi Gökbar. Tömengi mərəni Muhammed Adlet Şabandoz. Bugünkü toyda yekінші jala salımı Muhammed Adlet Şabandoz asları olay kalasa 70 мың tenge bir ögüz. Bek törendiği bağımızdan, bugünkü toyda 100 мың tenge salıda gelip tüzcedir olay kalasa. Төменгі мәрен салынды 70 мың теңге бір өгіз деп атаған болатымыз егдер. Жоғарғы мәреніктердің боламыз. Пайғамбардай туған жігіттер бар. Мінерге есегі жоқ, есекке туған құсап жігіттер бар. Санай қалсаң малының есебі жоқ деген емес бағай. Пайғамбардай туған азаматтар. Жақсыбай кеш бер шартаққа, Жақсыбай. Тойхананың баласы Жақсыбай. Нұрмат Мырзадан 10 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Айтулла Бек'e кереметli saygılıklarının üyesi. Айтулла Bek'e кереметli saygılıklarının üyesi. Көршілес Жамбыл облысынан келген Ақылбек көкеміздің БТР атты saygılığымен 70 мың теңге бір өгізге төменгі мәренге Әділет Мамат. Төрткілділігі танымақ, кешегіміне көшпендердің чемпионы Әділет Мамат, Ақылбек көкеміздің атымен 70 мың теңге бір өгізге қазір. Мінім Әділет Мамат Шабандоз тастады құдай қаласа. 70 мың теңге бір өгізді жоғарғы мәреге келіп аласа жетті. Ақылбай Шабандоздың әкесі Шаймақан көкемізден, Ақылбай Шабандоздың әкесі Шаймақан көкемізден той
Rongarbayev, Şarbulattық Макс Мырзадан тойханаға $100 салымдар келіп түсіп жатыр, Құдай қаласа. Турала шабандоз. Асқар Ронгарбай, Түлкібастық Асқар Ронгарбай шабандоздың тақымында келіп жатыр, көкпар. Сарыағаш Найман Данияр Мырзадан тойханаға 20.000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Баянға турала. Бозайдан келген Базарәлі Мырзадан тойханаға 30.000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Әмір көке, Әсір Қазы көкелер болса той төріне келіңіздер. Шымырбай көке болса той төріне келіңіз. Нұржан көке болса той төріне келіңіз. Үсел Сариев көке болса той төріне келіңіздер. Ардагер шабандоздар, Асқар Ронгарбай, Торлабайда Тіктебайда. Бәрекелді міне, көр тақым көкпар ауса, жігіттер көкпар ауысады. Жалауға тұрылы. Шеңберге кіргіз таста Асқар. Шеңберге кіргіз тастаңыздар жігіттер. Сырттасы, тұрылы. Көкпар ауысады жігіттер. Салым есеп. Көкпар ауысады жігіттер, көкпар ауысады. Olacak mı? Көкпарды алып келіңіздер. 5 liradan 5 tenge. Адидас атты сайғылығымен Түлкібастан келген Асқар Ронгарбай 70.000 теңге бір өгізге. Ара. Жалауға қараймыз, жігіттер, Айдос, ара. Жігіттер, алдашсаңыздар, бір-бірге келер қымаңыздар, жігіттер. Нәсіп қылған салады, жігіттер. Айдос таста Айдос. Еңкей. Жалауға қарап атаймыз, жігіттер, көкпар жерде еңкей әрекетіңді жаса. 70.000 теңге бір өгізді барып алсаңыздар, 70.000 теңге бір өгізді келіп аласыздар. Жоғарғы Мәриен Айтолат бегі, қазірінен кереметтей сайғылықтың шаптырған, қазірінде кереметтей сайғылықтың баптырған, Алаш Басқаның Адидас атты сайғылығымен Асқар Ронгарбай 70.000 теңге бір өгізге Асқар Ронгарбай шабандоз тастады. Асқар Ронгарбай шабандоздан 30.000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр міне. Жігіттер, мына талонмен басаңыздар, өгіздеріңізді, тайларыңызды береді. Төлебек Дәурен Мырзадан 30.000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Шардалалық Ерман Мырзадан тойханаға 20.000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Тойдан айтқан болсын. Туған құтты болсын ереке. Өмір жасақ болсын міне, Құдай қаласа. Осы тілі жақсы қалды, ғұмырын берсін. Көкпар жарым белді қалды жігіттер, көкпар жарым белді әрекеттерін жасаңыздар. Тәжік Фарқат Мырзадан 20.000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Келіңіз, Жұмабек көке. Бүгінгі тойға мені $1000 салым тегіп жатқан Атамекен Жанықұлов Жұмабек ел ағасы бүгінгі тойға $1000 салым тегіп жатыр. Дәутілер астық аттакет берсін деп жатыр. Кеңіз, мені Алматтан келіп отқан үш атаның бір тума азаматы Жанықұлов Жұмабек мырза, мені Бақтыбай Палуанның ағасы. Бүгінгі тойға $1000 салым түйіп отқан Жанықұлов Жұмабек мырзаға сөз кезегі беріледі. Ассаламалейкум, құрметті ағай. Батырлар. Қошеке,
Kökemiz düz жасасын. Kişkentaylarımız елдің maqtanışı olsun, елдің батырлары olsun. Tek qana elimiz қуанып, еліміздің батырлары көбейсін, палуандар мықты olsun. Рахмет. Amin, Allahu Ekber. Mana mikrofon. Ақтай Данияр мырза келіңіз. Бүгінгі тойға $500 салым тігіліп жатқан Ақтай Данияр мырза келіңіз. Сейітхан Ақсақалдың баласы Ақтай Данияр мырза. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын. Қошеке Бақтыбай палуан, Құдай қаласа ниет қабыл болсын. Көкем жүзге келсін, аман болсын, төрімізді босатпасын. Құдай қаласа палуандар, бәке артыңызда ниет палуан болсын. Көктіңіз желбірететін елдің мақтаныштарына айналсын. Той бәріне жұмыс болсын, ағайын, рахмет. Амин. Бәйдібектің марқұм Фазыл көкеміздің баласы. Бекасы Ошаңырақтың ағашысы. Бекасыл мырзада тойханаға 70 мың теңгемен атасының мерейтойына 70 мың теңге салым тігіліп жатыр. Төменгі мәре, Шауылдырдан келген, Құлмақан Ақсақалдың нарғасы атты сәйгілігі. Бүгінгі Сұлтанханның нағашысы, Алталошқа танымал, Темірхан Айтбаев, бір өгіз, 70 мың теңге салымға. Қошқар шаманда састадымды, Темірхан Айтбаев, 17-ші жылы салымды. Бәрекелді міне. Құлымбек көкеміздің нарғасқа атты сәйгілігімен Қошқар Шабандоз, Құлмақан көкеміздің, Шауылдырлы Құлмақан көкеміздің нарғасқасымен Қошқар Шабандоз тастады. Төменгі мәре, жоғарғы мәре алдас тұрыңыздар. Жетісайдан келген миграция Жомарт мырзадан 50 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр, Құдай қаласа. Жалау шайқатып тұр, жігіттер, жалау шайқатып тұр, жалауға байраққа турала жігіттер. Қыпшақ Қабылан Шабандоздан 20 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Қыпшақ Қабылан мырзаның тойханаға 20 мың теңге салымдар. Торала. Сарымыз басар. 2021 үздік Шабандозы. Сарымыз басар Шабандозы тақырыбында мәреге торала. Сырттасың. Қола жыратсың. Тастар ола жыратып. Салым, еңке әрекетіңді жаса. 70 мың теңге бір өгізді барып алсаңыздар, 70 мың теңге бір өгізді келіп алатын боласыздар жігіттер. Айдолла Ақбегі кереметтей сәйгіліктердің иесі, Күмісбек Ақсақалды қазығына өткен Король атты сәйгілікпен жоғарғы мәрені сырымыз басар. Жалау шайқатып тұр жігіттер, Шаппаңыздар, жалау шайқатып тұр жігіттер, көтергенің есенбіз. Жалау шайқатып тұр жігіттер. Жалау шайқатып тұр, көтергендеріңіз есенбіз жігіттер. Көтергендеріңіз есенбіз. Жалау шайқатып тұр жігіттер, жалау шайқатып тұр. Осы жала салым бар кезде көп пара ұсады жігіттер. 5 минуттық үзіліс. Мына жерде үш атаның ұлдары Құдай қаласа міне бір жақсы марапаты бар екен. Салым есенбе жігіттер, жалау шайқатып тұр. Біз жалауға қараймыз жігіттер. Бүгінгі тойға міне $10,000 салым тіккен жаны қолым Жұмабек мырза. Егер бару келуін бір Шабандоз тастаса, өз қазынасынан $1000 салым беремін деп жатыр жігіттер. Ал әрекеттеріңіз жасаңыздар, баршаңызға нәсіп болсын. Салымнан бөлек ортаға тастаңыздар жігіттер, салым апарып тастаңыздар жігіттер, көкпарда. Апарып тастаңыздар жігіттер.
Жало шайқарлық тұр. Көкпар тастадыңыздар, жігіттер тастаңыздар, көкпар тастаңыздар, жігіттер. Еңкей. 70 мың теңге біріңізді барып алсаңыздар, 70 мың теңге біріңізді келіп олатып оласыздар, жігіттер. Ал әрекет жасаңыздар. Далада құлаған атты алыңыздар. Осы саным барып келсе 5 минуттық үзіліс, жігіттер. Исабек Қажы атамыздың балдарынан бір өгіз салын кеп түсіп жатса, қазақ барысы Жұманазар Мырзадан бір қошқар, Тараз қаласынан келіп отқан Ақылбек Сейітов көкемізден бір өгіз, коммунизм елді мекенінен келген радиатор әлемінің королі Ирис Мырзадан бір өгіз, Бұзауғай Ақсақалдан бір өгіз, Мини Тіллә Палуаннан бір өгіз, Алтынтөбе Гарант Нұрсұлтан Мырзадан бір өгіз, Алтынтөбеден келген Жамалбек көкемізден бір өгіз, Жұмысшыдан келген Мұрат Мырзадан бір өгіз, Айкөлден келген Намазбай көкемнің баласы Тұрсынғалиден бір өгіз, Ақжардан келген мінекей Ануар ағамыздың ағасы Сұлтан ағамыздан бір өгіз, Шайхан Қажы көкемізден бір өгіз 100 мың теңге. Күні міне құда қаласа ертең емес ар күні той беретін Оразгелді Сабыр Мырзадан бір өгіз 30 мың теңге. Жоғарғы мәрені Айтолат деген кереметтей сәйгіліктердің иесі Күмісбек Ақсақалдың король атты сайғылығымен бір өгіз 70 мың теңге салынды. Сырым Ізбасаров 2021-дің үздік шабандозы Сырым Ізбасаров шабандоз тастады. Ерсай шабандоздың тақымында кетті көкпар. Жиенбек Қалдыбай Мырзадан тайханаға 100 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Көбек Алтынбек ағамыздан 30 мың теңге салымдар. Көбек Алтынбек көкемізді тойторға бір ақпарыңыз барып келдіңіз. Төменгі мәрені Ерсайын шабандоз тастады. Төменгі мәрені Ерсайын шабандоз тастады. Бекботадан келген Болат Қажы көкеміздің ұлдарынан 50 мың теңге салым. Төменгі мәрені Айтолат деген кереметтей сәйгіліктерді иесі Астана қаласы Нарман Мырзаның атымен Дракон атты сәйгілігімен Ерсайын шабандоз тастады. Көкпар тастаңыздар.